Vidiš da je dobro da ste ostali, zato jer se nešto vjeruje. Evo, ja ću koristiti priliku da najavim našeg prvog gosta večeras. Oliver, reci da je Oliver! Koji je uopće rezultat? Nadam se da vode, zato onda će bolje pjevat, bit će bolje volje. Stjepane! Htio sam reći da je ovo njegov prvi put, prvi nastup u Zagrebu. Da vas molim da ga dočekate sa jednim gromoglasnim aplauzom. Dame i gospodo, legendarni Cukero!